MTV. Selam dostlar, Tatmostava kengliginde men Ranil Nuriyev. Demek muzikal beyiklik hit paradın başlap, jırçılarını tiyişli basqıçlarga urnaştırı vaqt. Bu günlerde mekteplerde soňgy kıngırawlar şыңlay. Demek biz de mektepni iske alarbız. Dürsüregi yanga fenler, okutu programmasına nindi üzgerişler kirtip bular edi. Şol haqda söyleşerbiz. Bir saat davamında bek köngüllü bolacak. Bizden ayrılmagız. Tradision ravishda hit paraddagy bir jırçı bilen sog bulaşabız. Kızganış, lekin mını qagideler talep eken. Bugün Ildar Ahmetovning jırın soňgy tapkar tыңlaybız. Ildarga uňuşlar tilebis hem muzikal beyiklikde qabatdan ötüp qalabız. Yüreğimini sana bulak iten, sen digende ezir barısına, kollarına basıp gözüne para. Yaratam deyip eyten karşında, barla bari kınır yılgasında, yüzgen kibik bulik kimede, mehabetten bəxit taşıp dursun, ömür kızı bizge jitse de. Zor süyüniş bilen sizge bugünkü premierini təqdim etem. Yangi residentimizni qarşı alığız dostlar. Muzikal beyiklik üçün qızıl küreşte uňuşlar aňa. Yaratasın mı deysin sen sözüme durup barap, emin yürü şu sıravını eytirem qabat. Yaratasın mı deysin sen sözüme durup barap, emin yürü şu sıravını eytirem qabat. Yaratasın mı deysin sen cevabın bir de bilesin, eytmezsem de bir cevapçı gözlerimler göresin. Yaratasın mı deysin sen cevabın bir de bilesin, etmezsem de bir cevaplı gözlerimden göresin. Vurmuşsun что ли? Bana bir senin любовь. Люби? Yaratasın mı değilsin senin gözlerin cevapçıda, benim gözden suyu taşı gözleri bəxtdən gele. Yaratasın mı değilsin senin gözlerin cevapçıda, benim gözden suyu taşı gözleri bəxtdən gele. Günelimin türüne yazılgan senin isim, seni haman gözle barap. Yaratasın mı değilsin günelimin türüne yazılgan senin isim, seni haman gözle barap. Yaratasın mı değilsin. Yaratasın mı değilsin seni gözüme durup barap, emin yürü şu sıravını eytirem qabat. Yaratasın mı değilsin seni gözüme durup barap, emin yürü şu sıravını eytirem qabat. Yaratasın mı değilsin seni cevabın bir de bilesin, etmezsem de bir cevaplı gözlerimler göresin. Yaratasın mı değilsin seni cevabın bir de bilesin, etmezsem de bir cevaplı gözlerimden göresin. Günelimin türüne yazılgan senin isim, seni haman gözle barap. Yaratasın mı değilsin günelimin türüne yazılgan senin isim, seni haman gözle barap. Yaratasın mı değilsin seni haman gözle barap. Yaratasın mı değilsin.
Булар кызлары триосы өчен мәктәп еллары әлләни ерак түгел, ләкин шулай да кызлар ул елларны сагынып искә ала. Уку-укыту программасына килгәндә алар бер генә кагыйдә кертергә тели. Мәктәпкә сәгать 10-нарга килү. Иртән иртүк уку авыр, әле уянып та бетмәгән килеш, контрольнылар эшләү җиңел түгел диләр алар. Лейтенант пәйдә була, тоқтарға дип әмір беріп, бір қолын оңға суза. Минем қозғалып кетуіне күзләп тұрамы шаттан, күнді сыры таныклықны білсә дә анаядан. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. Бүгінде лейтенант егет, иртә таңнан тұрғансың, әле инде шыңлап тұрып, миңа ғашық болғансың. Минем қозғалып кетуіне күзләп тұрамы шаттан, күнді сыры таныклықны білсә дә анаядан. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. Хей, лейтенант, лейтенант, неге деп тоқтатасың, ашуны қозғатасың. На-на-на-на. Хит парадыбызның 8-нче баскычында әлеге темага иң якын кеше Лия Шамсина. Лия өчен быел гына соңгы кыңгырау чыңлады. Әлеге уңайдан без аны бәйрәме белән котлыйбыз. Лия, киләчәгең якты булсын. Куйган максатларыңа ирешеп, безне алга таба да иҗатың белән сөендер. Бәйрәм уңаеннан синең җырыңны да тыңлап үтик. I wanna be mad. Do 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 do. Yaşıp geliysin, Tolısın getirilü sebepler Nefretli qarab üzükne özesin Miting bulup degeri yeşiler Rencidir ya diyen uyum yok da Başka şerlekin koyumlısın
Yüreğimde şişme gibi kurulup durgan kislerimni duymayısın. Yüreğimden döktüp itlerim, tepkilerin niye sezimiysin? Yuvaldasın hiç de kilimi bir, esinilerimni bilmiysin. Yüreğimden döktüp itlerim, tepkilerin niye sezimiysin? Yuvaldasın hiç de kilimi bir, esinilerimni bilmiysin. Nişik eytirgende söz topmayım. Yalnız kaldırırga aşık maşık. Köngül işiklerin min yapmayım. Yüreğimden döktüp itlerim, tepkilerin niye sezimiysin? Yuvaldasın hiç de kilimi bir, esinilerimni bilmiysin. Yüreğimden döktüp itlerim, tepkilerin niye sezimiysin? Yuvaldasın hiç de kilimi bir, esinilerimni bilmiysin. Hiç de dilemeyim bir durmuşuma kabat göre indi. Yıllardır hiç de dilemeyim bir durmuşuma kabat göre indi. Yüreğimden düp ittirip tepkilerin niye sezimiysin? Yuvaldasın hiç de kilimi bir, esinilerimni bilmiysin. Yüreğimden düp ittirip tepkilerin niye sezimiysin? Yuvaldasın hiç de kilimi bir, esinilerimni bilmiysin. Yuvaldasın hiç de kilimi bir, esinilerimni bilmiysin. Esinilerimni bilmiysin. Esinilerimni bilmiysin. Ринат Рахматуллин мәктәп программасына хезмәт дәресен күбрәк куярга кирәк дигән фикердә. Заманасы шундый, яшьләр ялкау. Егетләр җиде генә төрле түгел, 70 төрле һөнәр белергә тиешлеге онытылды дип кирсенде Ринат әфәнде. Бүген ул гомер үтә җыры белән хит парадыбызның 7нче баскычында. Yerim uylanıp küpme sular akkan ikendi. Mini yazmış kayda yırtmadı tırmış yolların yüzü üpsün edip öte gümür öte tırmış yolun minde öte ütken yıllar yımbakların Türlesinden indi sütüm öte gümür öte tırmış yolun minde öte ütken yıllar yımbakların Türlesinden indi sütüm Bala şağım kaldı yaşlık üttü Bırılıp qarayım olar indi artta Yer yüzünde yaşayan her bir can İske düşüredir varsın bu hakta Ütte gümür ütte tırmış yolun minde ütte Ütken yıllar
Tırlısından indi süttüm Tralamadı Ükenim ütken yoluma Yıllar üte Ömürler kıskara Baldağısı barı Kıday kulunda Üte ömür üte Tırmış yılı minde üte Ütken yıllar yılmakları Tırlısından indi süttüm Ütte ömür ütte Tırmış yılı minde ütte Ütken yıllar yılmakları Tırlısından indi süttüm Ütken yıllar yılmakları Tırlısından indi süttüm Güzel Ahmediyeva xotin-qiz için kerakli shug'ullarni o'zlashtirishga yordam etgan fan kerak deb sanayman. Jirshi fikrincha, bugungi zamonada 20 yoshga yetib qomirda bosib qaramagan qizlar bor. Yoshlar hozir bek erta oila quralar, lekin o'zlari buning nega javobli ekanini anglamaylar oxirisi. Ayrilishlar bek ko'p deb bildirdi u. Ketam demajari bilan ekranlarda Güzel Ahmediyeva. Sönmez sudan yine
Гүлнур Сулейманова балаларны үзләре теләгән фәннәрне күбрәк укытырга кирәк дигән фикердә. Бала гуманитар фәннәргә якынрак булса, әдәбият, татар теле кебек дәресләргә күбрәк йөргә тиеш дип саный ул. Ә инде физика, математиканы үз иткәннәргә көне-төне санарга кирәк дип елмайды. Хит-парадыбызның 5нче баскычында «Әллә мин, әллә син» җыры белән Эльмира Сулейманова. Ят шикелле кочаклап якыннан белмим битеңне йөрәктән айырасы булгач көзге яңгыр юа исмеңне әллә син әллә мин әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Эчне язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Эчне язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Ашы күзләрнең дә җилләре тынмады Безнең мәхәббәтнең дәвамы булмады Күктән инде хәзер болытлар таралды Ә безнең йөрәкләр яралы Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Эчне язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Эчне язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Эчне язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан Эчне язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Эчне язмыш безне айырасы булгач нигә соң нигә без кавышкан Нигә соң нигә без кавышкан Гүзәлия белән Хаким мәктәп елларын әллә ни сагынмаса да мәктәптә үзгәрешләр кертергә кирәк дигән фикердә. Гүзәлия ирекле киенү яклы булса, Хаким бердәм дәүләт имтиханнарына каршы булуын җиткерде. Егет фикеренчә, алар кешенең потенциалын ачып бирә алмый. Әйтер сүзем калган җыры белән дуэт бүген 4нче баскычта. Клипны бергәләп карыйк.
Sensiz ömrümün ay kıyarsız ötken günlerin seni kütüp üksep yıllap yüzlengen mamak menderim Sizersin mi sensiz yüreğimnin derlep düğü baskıp yanılı bereketin Gülmeyin bu dünyada bu durmuşta sensiz kolumdan Bezden ara pulsuz ımığına Yırağaya bara yırağaya Aydır sözüm kolgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda Bezden ara pulsuz ımığına Yırağaya bara yırağaya Aydır sözüm kolgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda İştersin mi tavuşumda minim Hemmetime üzmeyim kedermen Senin gözlerine gene qarab Aytır sözü olgan yürekning Bizning ara pulsuz ımığına Yırağaya bara yırağaya Aytır sözüm kolgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda Bizning ara pulsuz ımığına Yırağaya bara yırağaya Aytır sözüm kolgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda Sen koydasın hazır min koyda Bizning ara pulsuz ımığına Yırağaya bara yırağaya Aytır sözüm kolgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda Bizning ara pulsuz ımığına Yırağaya bara yırağaya Aytır sözüm kolgan yüreğimde Sen koydasın hazır min koyda İki ul üstürüşü Alsu Azat Fazlıyevlar ailesi mektep programması bilen tanış. Birgelep misallar şişip inşallar yazgan şaplar көп dip bildi Alsu. Azat ise koy vakit eligi misallarını şişip de bulmayı dip istedi. Fazlıyevlar ailesi okul okutu programması avırrak dip uyli. Hem onu jengilleştirүү için tavuş veren. Bugün duet büyükligimizin 3. baskışın yollaydı. Ул әле дә табылмаган. Кайбер галимнәр фикеренчә, хәзинә әле дә Әҗем мәчете астында ята. Димәк, бабай мине алдамаган. Әҗем мәчете? Хәзинә?
gözün jigip jilkenlerime Işam senin yanına yanına Şilide buranda demin Belese de tutmuyor yollarında Yürek seyret olan Işam senin yanlarına Şilide buranda demin Belese de tutmuyor yollarında Yürek seyret olan Işam senin yanlarına Alganiyim. Hazır koytabız aniyim. İllige illi. Koyatılısın. Şunda ol baram. Men seni canlaşım yılmayıp karşılarımın Yağımlı qarashlarım irkeler Yaratkan yürekler hiksiz kavuşalar Mehabetke yok bir dolu kirterler Şilide boranda demin Belese de tutmuyor yollarında Yürek seyret olan Işam senin yanlarına Şilide boranda demin Belese de tutmuyor yollarında Yürek seyret olan Işam senin yanlarına Her yaratkan parada ayrım bulgan şaklarda Bizning kebek sanıymışken minutlarını Sağınımına tüsüp nişik bulsa da Berük kütüp alırız yarılarını Jilide buranda demin Birlerse de tutumu yularımda Yürek suyuga to'lg'an Ishon sening yanlarına Şilide boranda demin Bilmese de tutmuyor yollarımda Yürek suyuga to'lg'an Ishon senin yanlarına Yürek suyuga to'lg'an Ishon senin yanlarına Senin yanlarına Muzikal beyikligimizning ikinci bosqichida Mehabbat tomchilari klibi bilan Leysan Mahmudova. Leysanni eligi jingu bilan qutlaymiz ham qiziqli klibin birgalab qaraymiz. Kim sizning suyganingiz Allalımı güllalımı Terezenge perdenge Erem bularsan deb qo'rqaman indi benidagi Tamshilarga saqlanam Lüblüt dibeni zabu deganingni yaratam Tamshilarga saqlanam Lüblüt dibeni zabu deganingni yaratam Yaratam Kiyensin kolun nechik kirlami Bu koderli chiver bo'lib Qo'ya üstüne
şidlemi Bak bu yollarga buya Tereze ıhramların İçi gitip bayışları Kavuşup bulanların Tamşılarga sıklanam Lüblü tibeni zabudu diyenini yaratam Tamşılarga sıklanam Lüblü tibeni zabudu diyenini yaratam Yaratam Yüzüğümün isimleri Hadi если любишь, приходи А не любишь, уходи Benim sevip житкен atım Tur bilen savraska Sen согласна, мен согласна Ник yerimiz напрасно Тебя не забуду, diyenini yaratam Tamşılarga sıklanam Люблю тебя не забуду, diyenini yaratam Yaratam Na-na-na Na-na-na Yaratam Бүгінгі шығарылышыбызның абсолют лидері Иркә. Жыршы мәктәп елларын сағынып еске алса да кері қайтырға тіләге жоқ. Оқытушыларыма аң білімнәр үшін, классташларыма күңіллі еллар үшін рәхмәтлімін. Бір нәрсәні де өзгертмәс идем деп білдірді Иркә. Әйткәннәр сайын әйтеп туя алмыйм әйтәселәрем килә яңадан әле дә ярый күңеле күзләре бер-беребезне күрми калмаган икебезгә бер яңа утабыз икебезгә бер узар юлыбыз мондый бәхетләр бездә генәдер икебезгә бер яңа утабыз икебезгә бер узар юлыбыз мондый бәхетләр бездә генәдер икебезгә бер Икебезгә бер яна утыбыз кайнары җитәр гомер буена сине күргәнче мин әле бер дә яшәмәгәндә сымак еллар икебезгә бер яна утыбыз икебезгә бер узар юлыбыз мондый бәхетләр бездә генәдер икебезгә бер яна утыбыз икебезгә бер узар юлыбыз мондый бәхетләр бездә генәдер икебезгә бер Күзләрдән күзне килми аласы кел карап кына килә торасы кая барсам да нурын сибүче син генә бит ул күңелем
Музыкаль бейіклік хит парадының нәтижелері шығарылды. Инде тапшыруыбызны тәмамласақ та болар. Келесі атнада шуq сәғатта ұшырашырбыз. Барығызға да продуктив эш атналар тілеп, мен Ранил Нуриев сіздің білен сау болашам. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.